खुलुमखा दिनै जों प्रेस मिट खालामनायनि मुल उद्देश्य अंखा मिया जे आतिसा सेंट्रल कमिटी नि जे कयेकजन थांनाय रक जे आतिसा डिजल्व खालायरखा बा आतिसानो सोबाय रखानि साबानि अमनतयै जों कुनु दिनफोरनो मानिनाय मैया आतिसानो जों कुनु दिनफोरनो सोबायना बोरिया आतिसा ताबो बतंनाय उलो बतंनाय जाति दफानो बागै जों सामुखलाय थांनाय दामुखे मियाव जे आतिसानि जीएस जे बरं गोनां पीटर देबरमा जे सामानि आतिसानो डिजल्व खायरखा नै आतिसा तो बिनि सासुंनि सम्पतिया कासा संगठन सोबायनानि इंगाकाय आबो जत सेंट्रल कमिटी एग्जीक्यूटिव बॉडी ते डिविजन लेवल नि सह आसुक लायै मीटिंग आसुक लायै तारपर से नों आतिसानो डिजल्व खायनानि खाया आफर से सों दिहेसन नाहार जागौ इंगे तो बरक तो कुनो सोंबाय आचुंगा बकरै ना डिविजन लेवल बाय आचुका ना सेंट्रल कमिटी नि एग्जीक्यूटिव बॉडी रो बाय आचुका ना पार्टी वो कुनो नॉलेज अब बरक रखा सिन थाने टोटली कुन नॉलेज करे दाय ता कासा को अजागा अंका सुं तो कासा पार्टी नि आईपीएफटी पार्टी नि साका संगठन इंगे नों डिजल्व खायनानि इंगे तो नों आईपीएफटी पार्टी नोबो तो नों मा सानाय इनफॉर्म मा खायनाय इंगे अब पार्टी नि नॉलेज करे बरक जे आतिसानो डिजल्व खायरखा माने अब टोटली जों अपनो कंडेम खलायो अपनो सोंमानि नायमैया आबोनि बागैनो जों आं तिनि सिनि प्रेसिडेंट बायबो कक सालाकिया सिनि प्रेसिडेंट बावनो खूब जाजागलिया अब हाके बकक सामानि आं कयनाय सिनि जीएस नो बट तैवाशा आबोनो प्रेस मिट खलायै सानानि उंथुं जे बो आतिसानो डिजल्व खायरखा मानि आबो टोटली बुल बो आबोनो रसायनानि उंथुं आं आबोनो कयनाय बरक थांखे थांका ते सेंट्रल कमिटी बरक तो तंखु बरक 6-7 जन थांबाय तो जे आतिसा बाय थांका को गया सुं तो तंखु बले प्रेजेंट तो सुं तंखु 25टा 26टा डिविजन जों आतिसारो खाजाक सारा त्रिपुराओ अरनि बिसिंगो बरक कयते डिविजन जोंनि इनफॉर्म खायकिया अब आं सासुक मानिया तामुखे आं आबोनो सानाय आतिसानो कुनु समय फनो आं तंसाक बा पहर देवरमा तंसाक आतिसानो आं सबायना नेरिया आं चालक लांनाय हयतो सासिं फन चालक लांनाय पार्टी मोजि तंथुं मोजि गरै आतिसानो स्मूथ बाबे जों चालक लां थानाय आबोनो आनि लास्ट कक दंनाय इंगे लास्ट तकासे कक आं आबोनो कसरनाय सिनि एक्स जीएस आतिसानि बरंगना पीटर देबरमानो आं कयनाय बोजे मिया प्रेस मिट खायमानि आबोनो दाकी खैनो रसावै नाफिथुं कासे संगठन चालना थांतनि 6-7 जन चालक माया चालना थांतनि डिविजन लेवल बरं नांगो ता एग्जीक्यूटिव मेंबर खंगन दंगो बरो कयजन एग्जीक्यूटिव मेंबर मिले ओ डिविजन जे डिजल्व खागन सामानि आबो तो उंगली याजाब चालिया तांगो इंगाके डिजल्व खायनानि दायित्व सुद जीएस नि थानि सिमिया डिजल्व खायनानि दायित्व प्रेसिडेंट थानिबो दंगो सिनि प्रेसिडेंट नॉलेज अमकसे करे जे बरो डिजल्व खाला खाया ताम खायना खाया सिनि प्रेसिडेंट नॉलेज अमकस करेको तो टोटली सिनि प्रेसिडेंट बसाय दंगो बाहायके डिजल्व मायामो इंगाके जीएस बरो मिया सिनि जे आगिनि जीएस ने हिंचनाय दापिटा बरो कयजन मिले जे डिजल्व खागन सामानि आमो ब्लाइकन चालिया आते केसे को बरो तसे फिरो थाबेना केतो जों obviously बंगना एक्सेप्ट खायनाय ना हिया तो को बरो फिरो फायमसबो फायमानो जब रok थांबानो मेल मन उद्देश्य मा तान बगे थांगना रok आंटिसा नमागा तान बगे सबायन थांगना सायदमाना रok कुनो खबर तो बरक थांमानि तो सुंनो कुन सालांया सोंबाय ना मीटिंग आसोखा ना सिनि आतिसानो जे चालगै तंनाय सिनि एडवाइजर दं बिन नॉलेज बो तो करे बर तामन बागै थांका
जों आसो सासुमाया हयथ' आं साना मुजों मोखाङाव बसे नों जाति दफानि सामुं जुदि खायनो थाङा निंगाखाय आतिसा दङैबो नों दफानि सामुं खाय थांमानो नों तिनि सरकार kiri hinay ba edisyo government falia hinay nang atisa yakir thangani ba akogia atisa tongai buto nang dopani samung khai thangmano nang tini sorkara kering gaise nang tipramotha thangi mano ngakai tak tipramotha jodi government phayang thangju kai nang tesa ojani change thangju nai engke nang bahikle dopani samung tangnai ba dopani samung khanyani kai nang tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nang yakir thangna nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaibani mul uddesho angke sing dopani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nang taburundi orobasa jemon sing kamsli slaitei borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thangka an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bele an chehara tongnai engkai nang tabu je government kiri hinay nang ati sana nang yakri thangka edisyo phailiya ba IPFT sorkara phailiya abun bagi nang সংগঠন yakri thangnani akogia nang tabu atisa tongwise nang atisa sorkara go IPFT sorkara kiri gaise nang jodi সংগঠন yakri thangmo nangkai nang ojan bo nang yakri thangmanai sabule abono bisasle khainaiba tini nang orobasa ngo tabu suppose rom din nang IPFT jodi sorkara tong tokai government tong hakai edisyo jodi nang IPFT phaiyakai nang IPFT tongkhamu ছাত্র সংগঠন tong dokomo atisa ছাত্র সংগঠন tong dokomo nang tini government kiri gaise nang tini ojagawa bakhlai thango nang je kubi ke dopani samung khainai hinai sing kuskin ona bisas khaimani ba atisa tongoi boto nang dopani samung khai thangmamle ngakai ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khairi kane abo totally bol atisa bayako porok khani khortam thangma bai sing atisna sabai rnai ba atisna dissolve khairi nai abo kun mode sing nahar maya ang tini wa koma division level ni boro kok salakia te central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khorang khortam thangbai sing kun sumoyo sini atisa no sing sabaya sing dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon tipramothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khairi kani samani abono bo bini o je press meet khaimani no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo